Kajo Weru nengwerete sana nyontu bakwethira aciari na rimu tha irio na ndiba gutonyana na ana ibacokete skuru kwenda bara bacokera na kwenda bara bacokete skuru bara ba results ciao kauga congratulations ke bwinthe nyontu thank you bara bara kurukire o muntu onde ena ituiri awe kirio wina kinyoka igwa kiri kia ndiguru kabisa ithira ukimenyaga ogorwo mbere nyuntu mwathani iwe ugwikite agagwika aria akwenda ti ugwa aria ukwenda bitonere Jesu Kristo. And so tukona right turitha tukiarairia mantu ja aciari kugwata arimu mbaru kenda bona ura bagatetheria ana baba ti withirwa ugo kunenkanira mwana yo nonogoki utenderi tambarari. And so nande gitara akure kwethira kimenyaga nate babati kwethira bukigwatana ira na arimu utekethirwa ujukirie murigo jwa junde wanenkera mwarimu ugo wa relax apana itumbe kwethira tukimenyaga ende mbere jo jonde mama digital mwaka jo Weru omba kwethira na gintu kira kwenda kwa kana gukwira kambe kwethira gitwariria tethania mama ibwega sana biure muga mutegeri gwetu ibwega okairi nontu bautirimana Jumatano ndongira mwathani atwenderete mwanka jo Weru nontu yutira kura ibwega nontu bakuthura tegera Weru TV no tejutane ata nontu mitegerere ugatetheka na njira imwe kanengi karibu sana mam no thongi asante sana mwako Weru kinyagwe aya nkauga gatumbe kuthira tukimenyaga ati tukwena arua ni tukwiria tuketha tuna mataro very serious na ndingenda we muciari wethira ugikarande nikenda tukoria mam kiuria mam tukiambiria bombere kwina antu bagwira gwa sana riria ana bacoka skuru na kwina bangi riria ana bezete akauga yani bezete mieri iri onde tugatiga bakari jambi bakanyunya bina ui mwana oku. And so inkona ntona ja nyuntu bwega kwethira gukariu no batiko thokiga winyaka missing karaka ancha mwana okwana na karibwega na kumba kweria tabunichia wichi ekibwega nyuntu utegitaringi ukenjoy parenthood jarire. So mam egitenere ana bachokete skuru nata aciari baketha bakiumba ikugwatanira na arimu koketha wena mwarimu favorite umwaka no geta kiarimu bonde withiro kiaria nabo bwega sana biure nontu bakona kwagirite twaririo ontu bubu nontu ni ontu buria bwina gitumi muno mustegeri wetu nontu bwa ana betu muciari mbere mantu jangi jonde no bati kwithira wendete mwana oku na nte witikia kwi muciari utendete mwana wagwe so nande ukeja kwithira ugwe we muciari no wendete mwana oku na ari umuikirie skuru withiro in bonding withiro ni egwita akeja ganja no bati kwithira ugwe wena concern mwana uria uwe ikiria imwarimu yes lakini gwithiro kimenyaga nikenda mwana ujo mbo succeed no mwanka bugwatanire buba thatu that is muciari mwarimu na mwana no ntukwethirwa antu aja gutena ngwataniro then withirwo kimenyaga mwarimu atiumba gutethia mwana uria wenka no mwanka we muciari ugwe uchipin na kwigutonyera atia gutonyera ko gatonyera muciari ni mantu jegie kunenkanira kintu kira mwana akunindi no ntu mwarimu uria atiumba gwitana mwana atiriri fees kiwiki mwe no ntu biciira ni etumaga mwarimu omba kuritana into bile bikoendeka no mwankore fees ira nikenda mwarimu akomba gutethia mwana oku atamwinga egita rionde ko muciari no bati gutima up na mwarimu nikenda bomba gutethia mwana uria waku the office kurio umekishwa mwana oku atira kutwika interrupted gatigate katam akengagwa byokagire balance ko uciomio le fees yonde nikenda muthiene utikeje ugwe kumbure mu mwana ujo ukiuga mwarimu mwana atira thomere mwarimu atira tinire mwana kwa bubwega mwana oku akarita no mwarimu atia ikeja kwithwa mwana oku ukarekeria tinda injirene provide kintu kira kionde kikwendeka kia mwana
ukwirwo ugure mauku utiragura mwana ore uri expect athoma atia igita ri ukinya ria subject ira yuku riria atina rio mwana ucio gweri akathoma mbi uri ungi uri rutero awe na aguriri waku atiguriri uri expect muciari mwarimu athithi atia kaga ita mbeca ciawe muko ne agurire mwana ku yuku ikenda bagomba gwitandia na uri ungi ikioge atuma wona mwana akengwa o igita rio ndei barabarene etite kugira yuku mwana ibarabarene etite kugira fees balance kwa umuciari no bati utima apu na mwarimu nikenda bukomba gutethia mwana uria purity nipo kwethura bugitima mukitimaga apa na arira mwana menya to be different jauni maybe ndi kamaruru example tande maruru mama na mwana ucho nije nocho that dila na mtu tira umaki teenager na ntope kura kuna barabara na milestone kuna mtu wena miaka 25 okuimba ora teenager imba I don't know why but iko kura kaora na kwena onge kurera no teenager wa mwethera nyomba arithithia everything nena miaka 19 atekarijo abakarijo aba exchange ite abati ko behave wina miaka 25 and so kire egitanere ya secondary school kana nya primary kuke ikwethera wa kwena ana ora bo kura beina adolescent stage ibakungenta ibakuthura mwana no aringwe kidogo aka ngentera mwarimu akamutetia kana akariora akaria kana nyaketa kuora mwarimu na muciari ero akona jate unyuntu atona mwana we behave akethe mutetera nyuntu kuntumba ikwira muntu mwana ku akuthithia na otemwijio nukwera so nigakora mbete kwe wathithete no otemwijio ukamutetera but now may different na ndene nonto oranka ngakwagite otumpombe kwagite omtungi so kwena aciari bamenyerete gutetera mono ana bao kire aciari no kire arimu bakiuga kaba kuonerwa mam iyo ntumbona buri untu butena wisdom kambuge butena wisdom nyunto muciari akarana mwana anja ende atakarana mwana skuru tangu tonyera aciari menya bwitha bukimena but kwina gutetera kuria eketho mbitaga purity ai kapiu gatethithio unda just kunu na ngenti mono na kwimbe jaki banga nyuntu mono kwa ende bere twetage step you mutagerwa Weru TV ethiro gitweja maoni gukurukira 4018840188 kana ke Facebook page yetu ya Weru TV nikenda tukamenya maoni jaku na kiurekira wende kia kwethira kioria itoshokerete kenda mama tushokeria anseu egitarite kuraja ukomagaruka Eje ni Weru TV. We wish to welcome you to the Meru National Polytechnic for our January 2024 intake. And you are all welcome to take our courses here at the Polytechnic, and we are ready and eagerly waiting for you to enroll with us here in Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic invites applications for various diploma, certificates and artisan courses for January 2024 intakes in the following departments: Electrical and Electronics Engineering, Open Distance and E-Learning, Odell Center, Computing and Informatics, Agriculture and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Applied Sciences and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design. To apply, visit our website at www.mnp.ac.ke or email registrar@mnp.ac.ke. You may also visit our admissions office at the Polytechnic. For more information, call 0719 347059. Meru National Polytechnic. Technology for innovation and development.
Jishughulishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Tikavagara. Vina ni mutu. Nakoro tikavagara. Ona kafodho ni shoge kwe. Halo, taturete kamera yanga no na yangima. Teke. Kafodho ni shokwe. Bare baize ate kavagara yankima na chapati ishire mbere. Uterete yankima ya kavagara ukauga nurete yankima. Chapati kuthongoma. Ankima nayo. Ndukene ugetia mutu wake. Na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kavagara. Etia kavagara. Eje ni Weru TV. Ipwaga sana igocokera kiri mubango jotwario mara tukari tugukinya tukwarairia mantu jagie aciari kugwatanira na arimu nikenda bakomba gutetheria mwana no ketha we mtu agutetera mwana igita rionthe mwana uragateja na iru ya arimu ketha utamenya bu no ti mwarimu keja kwiritu ndindirugira ni tigana ya mwana oku it's either ithomera nyuntu gore muciari wa gutetera mwana, and so I think ni tubati tukigita umenyo nto ume ibu mwambiri nyaja gukira mwathani, and so rira muciari wetherwo kirwa mwana kuna kariona na ona uthithagia ata webara bateta naira webara bauraga mwana webara ukarandea mwana bukamenya ne ata bukarinde na mwarimu ethero ina ga clinic day ga kuna mwana okutere onde orira wetherwo gito school iro ina ga clinic day mwikia ntoka out tumera mana atano jaku ngirieku waranirie na mwana urakona ukimwenda ende amwabo twina mama digital mam biurete arathithirio na we mwana kwa atikario ari mwana kwa no mwathe kunja o aroka 5 gutwira ng'ombe ndengenda wethero kereithia muciari ati kwina gukira muciari na kwina ndengi kiarimu mwana no ethana ogatiri kiri mwarimu na akethirwa athikirite muciari no ndengenda utwariria au wega sana biurite mbere mutegeri gwetwa atiri mwana thaire ari skuru ti umona riria bwina wenja no ethirwe nja ugoja muciari akwathikirite muno lakini akinya ki mwarimu akethirwa isama ignorant kana akethirwa ati umwathikira thaira ugo geto mwana kwa atitie ugo gwete gambene riria no ntu mwana omba kwengwa no ntu nyasha utire mwarimu kinyaga kwenda kumuringa ukare akwitikia ketheri mwana ku no ntu nuije ugo enja na thiki weta ki mwarimu wi muciari ugweta withiro ri athemindro kana uri gatigati ka mwarimu na muritwa mbere mantu jange jonde ambo thikire na ta mwarimu agukwira no kenda kwithira wiruterero mwana waku muno nontu imwana ujo bukwenda gutethia na thaira wonere mwarimu agwita
te kathwire mwana uju ka kwenda bwaraniria kenda butethia mwana waku athaira gwitire na gwena maruru ukamatire kinya kibanga nontu mwana aguchonwo i mwarimu uri expect mwarimu ugu athithi ate kethirwe kinya ati urirwe ni kagondo kangire mwarimu kinya gakwenda kinya kumuringa na ugo gwitwa wi muciari nago gwitire gweta ung'enti i mwarimu ura nontu mwana kwa kwira mantu jara mwarimu buga pengine amwirire kintu ja kiu ugo withirwa urombete murungu muno akwe ume bokwaria kesi eje nontu mwarimu mbere mantu jange jonde akethirwa ari very keen kuthikira kuigwa ugweri i mwana ku go support ukeja kwithwa we muciari uga support muciari uga support mwana waku yani utethwa we utero mwarimu kenda butethia mwana ucu umenye mwarimu imetho agakwa nae mwana ku metho aure ategi kwa the best thing kana advice yekwa eta ugwa gwithiro rutero rwa mwarimu ni kenda kinya wambiria kuthukira mwana ku no mwire ndakuretere aja ti kurona arimu withiro ugwa igwa nyoko ngenta nkurukie mwarimu ni kenda mwarimu ethiro nawe rutero aku wi muciari wambiria gutethia mwana uju thaire agategone kinya muciari okwa ati un support imantu jara thithirie umenye mwana uri akarekebisha so now the best thing kana untu bura bwega ugwe coka rutero mwarimu buchwengarana ya mwana uju na thaire ugo mwarimu akaria raisi gwirutererwa agwe akika agatethia yani bukagwatanira bubaire na mwarimu nikenda bumba gucoka-cokaniria mwana uju naero mwarimu auga nathithie punishment ugo tebati gwita against mwarimu na bati gupanishwa no konie mwana ku gupanishwa gutithuki no ntu makosa urathithirie ABCD koguo gutethia mwarimu gutethia mwana waku ntoke atuma mwana waku ombotetheka purity na ikwetha kwina mwarimu uria wetheragwa aije very well mwana ucio katina ungi bwa kuthithia nontu bombe ibaije ibathithite psychology iba training uria ana betha bakari and so ndingenda mucheri wonde thera akimenyaga mwarimu na ije mwana wina muchetho capable ogukinyithia maxi iguru endi matinda ojuritie and so mucheri erwa mwana ka ojurite matinda onge na ije mwana ojo bukinya tukamuthithia ate au nioi akinya uterangi akini nyontu twina uria uri iguru kwina uria wi average na kwina uria wi na nthiguru na ndeja ugo nwije kitha kwa aria matinda muno skuru mama na inya ni nchije matinda na nde kana kwithirwo ti serious te kugo matinda ijo kuojeta kwithirwo ti serious kwithirwo ti serious ukojuria manto mutwe so imbi mucheri na mwarimu pomba kugwatanira bathithia kiri mwana ucio when ukwithirwa ati serious in the studies nontu igitana riu inyore ingirwa itu utengiigua ikomugondokera ukamugondekera as a parent ikorwa akaurwa imwarimu muno kenda athiria matinda kana nata pomba ikowe mantu jaja nontu kwina mwana nyoka mwira ati kwerewa menya ukambievu mwana onasare uka expect mwana onasare agwate kombe ure mwana class itakugwata agatie turangirio churu that's why nya ogwa riro gwitoke kwa mwana advice mwana uri secondary amurito na mekomi ati kwere imbio ate guchika na ate okuga kwena wa kuthoma nyuntu muchiari ate kwenda gufail muchiari kwena wa ukuthoma nyuntu na kuurwa kwena wa kuthoma kenda a mwalimu kana kenda a daktari kwena wa weje bo nyuntu tutekuri umwe biongo bitekura umwe so mamdenge ndo utwereithia mwana ujure wina rugo skuru na ni utwitere magiri na mbesa na tatuka muthithia
katukamwikira timetable arachima atukamukinda tumure kana te mwana wa batikuri bwega sana Purity mbere mutegeri wetu uju withirwo kimenyaga twinthe kana ana bonthe baticiari bakuthoma kiu kintu kia mbere ubati kwerewa na muntu uria ugakumenyithia nteto icionthe i mwarimu uria ugutinda na mwana mwarimu uju nwe umbite gucategorize ana baria amea mwana uju akari uju kuri baba gatigati na kwina baba nthiguru na kwithirwo mwana aro nthiguru kana ari kigwangone kia baba inthi ti kwithirwo mwana uu ati umei kana ati thoma ikwithirwo imaumbire nontu twinthe tumbi na njira mwanya mwanya kwa wikeja kwithwa mwana kugote kia kuigwa skuru ereso mwarimu na muthikire na ukaigwa na ndi mwana onwe ati bati kuthurwa nontu bakwithirwa ati umeija guro kwa number 1 mwana ucio abati kwae ni karensi kana abati gwikirwo inya na migambo sana kuma ke muciari kuma ke mwarimu na kinya kuombekeka no bumucwaire inya kansira kana sana kansura uria munene ke muritwa i mwarimu nontu mwarimu naritani kumba kuritana mwana uju utikia kumba na akomba kumwariria akomba kuthikira na akomba kuimprove so nontu bwetu migiki tegwita kumugwata uga kabo akinda na burwe kenda mwana umea ati umea instead kwa amumia kiongo nkuruki kwa nontu bwetu migiki ugwe ciumie kuraya na mwarimu kana kwita kuona mwarimu were guthina cia mwana waku eta ke mwarimu frequently tiga gweta ira mwanka orira bugeta wa mucemanio kiriniki ndi apana ciumagie ugeta ukona mwarimu sana class teacher agakwira thina cia mwana ri imbi thine mwana kwimbi mwarimu wenda ntetheria na kuigumba gutethia mwana nukukurukira ugwe na mwarimu waku mwarimu ucio mwana ku nuoga gutethia kumenya ura ugwe wi muciari umba gutethia mwana ucio ko nontu bwetu migiki no mwanka mwarimu agwatwo mbaru no mwanka mwarimu ekiro inya na njira mwanya nikenda akomba gutethia mwana ku igita rionthe nikenda mwana akomba gwachieve kana akomba kugwatha kantu karia akuthomera kwa uciumie na njira cionthe Purity nikenda mwana akomba gutetheka. Ibwega sana mama. Asante. Ni mataro ja mega jara omba kuthiro gitwantu kwenarwa na nyuntu mwana ndauga kaire atiumba kwithira agikura jore ongi kwina baraba gwatanga tinyuntu bakwithira kabo menkurukie barabake ikwithirwa aikiwe ire iguru na kuri mathuganio te miaka mbere ure ongi and that's why wona mwana ri nyaga choka kuthithia class 6 kadara aretete 7 agachoka 6 na shooter nyuntu areta kaora kere agwa so tugetenia ana bia ugeta mwana okukea kiria ukuona kuma anyi uria agwetana pace ikari karo kimenyaga pace iu igatura na kiria mwathani amubangiriti ikio mwana twokura ibuto barombere aki muntu komati kabenyangi muntu kwina mwana okuona nkomekeja ya moraga ibwega sana mama. Amen. Ibwega sana mutegeri wa Weru TV nyuntu boko gwatenda about kire mubango jo twariuma ingwetekia okumba kwerewa bwega ura mwana abati kuthagitaita mwana umunini uri okugwata gichiko na left kana right ati kumenya niri kunjara iri kwa bati kuria agwo bati kuria nio kana ukona mwana agikirira atobie nchembe tenyuntu kariti komujuka yariti ari ikwithirwa ume bwawe au iyo bukinyi na no bugarukene uriku o ukona bionda nyuntu bonda bambairie na iratu bigarikene
ti mwana ukona agikira bikariu and so itumenyere ana betu itubaikie kiarimo tweeters twarie nabo kinya kethira kare university eta umenyane na lecture umwe baire uketha we comfortable ana batige kuthinjirwa nau bakuthinjirwa nuntu batikuragwa nuntu bwa kwenda ikwithirwa batakinya na umeju bugu gwa we na bu bura umba ikwairwo kauga inu gantunya bakuru bateairagwa. And so, itwetho tukimenyera ana betu. Dito mbeto wa Purity Nguta, tukogwatanirite na Mama Digital, uria gutweja mataro jantu kwenarwa, ithirwa wena igitari riega.